ka District Congress Committee Jainti Hills banta kasngi kala lumi ke jingmut ban yatai sani bha halor khmat trekam ban pynkhlaiñ shushu ye ka party hapo ka west bat ka East Jainti Hill District ya ke jingmut lapunlong ha office trekam jong ka party ha Caroline la thalabo Jowai Hakani kisngi nongïalam ba khmat jong ka party nadu u secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uma Erwin ke sutnga uma Nehemiah Tengkan Vice President MPCC uma Rikut N Parin Secretary DCC West Jainti Hills District MDC ma AA Chulai kirkhot ka Youth Congress Meghalaya nadu u President jongka usamla Adrian LC Melem lembat kiwe de kibalai poi shakani ke jingalang hadin jongkani ke jingalang nakaliang jong uma Erwin ke sutnga habakran chikilat pathai kubor ula prisngau ye ke jingmut jongkani ke jingalang mentagasngi bakalong ka bakarpang ban pynkhlaiñ ka party hakini gisngi ban wan bat ban pinlet jingmut haki samla kibalong ke jingkermen kari bat ka jai benrio Hakani kisngi layo ru ye ke jingkren na u Vice President jong MPCC uma Nehemiah Tengkan kumjoru na usamla Adrian LC Melem ubade u President jong ka Youth Congress Chiruba ki MPYC na shulong yuwan amentalang wi nebenta u perkhat kamun pynkhlaiñ ka party hapo district yongi penar district kate do East Jainti wa West Jainti Hills dan maratin wa lembag kini kejing seni ne wa ka party yung ini khmat uku pengkemul lagi baik ba mau do jingkermen ni bon ki ang wa bon ki umi bon ki wa join ji NPP bon join ji UDP ke kongres tekut ko kani to jing pengkemul baik ba to wa i mpuwiari utang Ïatir jingmat IMI ki party workers haman lagi block haman lagi LA assembly constituency MI ke party workers wo pynkhlaiñ ke party bo ile ke jingkerpat baik ba unang yai support ke party go yin ke nongrim ko yin ne benta I bahai miet ne benta ka development yang ka ri ka chat bru yang ni te hakni ko por sisin kerpat ke pai pa penkemo ton kenmu le ya gi ko sarkar kani sarkar le kan ni cipon gi jing thok jing cukor ya I pai ba nadu ka tu go ong gi cabinet on the move ne benta penjan ye jing senchar pai ba re yo I beto du thok du cukor ni mem man kam I wi le penkemo le I beto wa u peman no I ya pemanuk ki ka mini sekretariat reyoi ki ka mini sekretariat apo Jowai po district yang ini yo ke jingkular yang ki bha jep hadu kat ni sni man untuk nang du ke district issue man ke state issue ne bha ile wong amte uto jep do iwa kular ki penwiar la ne u kitno la ne penwiar no ti jep no po yang siam re hadu kan ne du ki jingkular ni kadang kamte isnyau ang kerpat ki baiba kinong kerchan ne party congress ki warim ki wa snyau ke party congress alewan jekmat ya kerchan ni congress ulai jekmat de benda wo wanra ye ke jingkela ha ka senchar kada de ye ki details ki wadang iwan am gerang ba uklam ne benda issue yang ka pri ka jai bro wa I open chia chekinong chongchnong yang ka West Jainti Hills district borok kui lene wat chega East Jainti Hills district borok kui le cho hakwa kwa upenchia wa hadu negasngi nagliang kinong kershan yung ka party yung I hagisnem wa gipor kurde hadu negasngi danman gi wa kershan lene ku emlang wa ka party chirop yakni yoi lene sakhi wam em kate ka jingmi na kalian na ka party wala na em kani ka khiwin hapo ka state neda wa youth nongïalam andre snyau men we snyau mo yiginom karchan yung ka party yung I ha Jainti Hills ha woro artli district ka West Jainti Hills wa ka East Jainti Hills man ki wadang scam we hechoi po man ki bro lene kinong chongchnong ki em yu ko nongrim ko scam hakwa ki bichar gi ye ki kam ki wa ka party congress ki yong ile ba ki por ko dep wa hechoi por bichar gi ye ki wan wa kani ka sarkar ko man katte ye ki ile ga kam klam gini ki wa he yong I em si bon ba kita ki daw sang wa kani ka sarkar MDA ko man katni thombor lebor
i kam pinong chong chnong klem do perkhat jingai ya kam step magawi yung gi kon ro klot lene yung gejat bru hi woro gawi chami bon gi daw hagaliang ke kamput ke kamsang lene hagaliang ka chat kanang lene hagakam sanchar khadar lar uni hawro giliang im arteni wagi paiba nong chong chnong gyong i man ki gu start man ki gu champang daw yogi daw chem gi wa hejoi po marteni wadaw kerchan puragi ya ke parti yogi na kini kisnam wa kini ki por kudadet bon ki kam om ki mara ki panar ki boy the boy must have been na ko mi kani ka the boy daw mi kani ka division yo ka chai bru yo ki yo ki create ki jing create to wa the present FDA is regime they have not really applied themselves to all these problems the dang bon cho kam tam ko wa mkwa de oklam ye yo klam vice president ne ki covid ki ni tai ki daw e klam ni hadin tangwa kawi to u punchi ikrar the state is going through a very, very serious crisis. Hako ito ko boda dadai ka tha. Ila ang dadai ka tha. Nebha haka kantin khasi state ko embo ka schedule 1 ko describe ko papai ya ki put yung ka asam da tho khasi state ito. Mut kati ka tha ko ya kalyang ki ka give and take em duga give na ina ni nebha tu ro ka tha to ki tha yo ki ma. Mem ka tha yo ka asam. The definitely the okay give and take. I will give ka asam and take. Mo, the to yung chief minister asam, ha? Miyo bi to one po ita nepa. Rakau la ini kani rakau na ko bi kachkor. Ne bahala ka chik kaman ko pala. Ne bahala da yo ku do ki government of Megla haka ta ka MOU. Kwam to wa u give u yi to he take everything. Sa gawin nin ka statement of Chief Minister. Only 3 villages will go to Assam. Are go to Assam. Those 3 villages belong to Meghalaya. The land in which the Assam government is making its claim by constitution is the land of the Himas. Kahima Malem, Kahima Nongspong, Kahima Hima Soyong, Kahima Jirang. Kini kita naman badly affected. Tementu mendia kami menasnya menda api itu 3 villages nya kami kiana han menda kain pi kata 1.27 or 1.57 ke square kilometers kola menda kain ni ka dor yang tahu badalai kata umduna ka apa wajar krok ngada kain ni ka dor ko kendo rai am gini kilok we kain ni tu ongi boy ka dor yang tahu badalai po asam hakini ki area kini mai kuli kini bro ini area ke khana para bro po ga do so basan de jar pro